kuda ipi baro te mentah ada nani apa melimuan nyuan ban syuting ya kawe ke serial kebangi dang penbiang mentah te ngai kecing kuda ipi baro coba cupet bat kiba cukersannya ke channel ke jongi kalau we kan pernah film production tapi mentah ngidon begini ki artis hang ni mentah penyuan ban kre Hai. ban syutingnya kan mo dapat kawe ngakwa banong ipi pas ngop ha ban ya map lem yang ni nakalian jongi kalawai kan pernah film production nama bangi film ya ban pelaj ya ka Yasha jongka part 7 jongka kede kata ka serial kebangi lade penmiteng adu ka part ba Henry mentah ageng bangi dang penkre sini setai nama bagi artis jongi kim pelaj ba kumta ken ni sang Yashwa ka Yasha andang ni lade bagi artis bara kilaidon ada ki artis baro kilayawan lut kumtang sa shooting bini sa pandem no ya kaya siya kumba pila ya kwa pisa ban pet te mentang bu mentah ngan asyapi ba ini pelaj sibit ke janmian ya ka cingit batang sidang por kaba kata ngala de pelaj teng stin Henry ya kaba ngapan ai full film mentah ngala peteng na duka part 1 hado ka part 4 ya kumta oh ya pi bro so banyak baik so banyak share like and subscribe them pandang ni sekaman yang sa permisi ki video kami tenan ki ka papi ko aban pit ya kubesibun kubesi jarang ya pi bro onam klet share like and subscribe kubesibun